Mutana ni ati akariba Mikindori ndene ya subcounty atigania Central kiregeshuo mbunge kia atigania East ni bameneretie ndiunga ya kiama bawanta mtereu kiumia kithiru bakiuga ndiungeu batigire na athara inkatha nuntu biachara ire nyingi ni chethire ikiangaratanwa baruga kiria yatabarikire buru ni antu baguntu kungi kwithiro bakinyite ntereu bobo bukiangaratania buru there. Akariba kumantere mwanya mwache giciko bunge gatigena East ibebumirite kumeneria ndiunga ya ruarua ya rutero gaina thirikari batongoreretwe nura wari munini wa rais Rigathi Gachagua bagiuga kabori rathinga tene ni ario mithikari nturi biriri na gakinya bangi utie watari utongoria lakini kagitaka bari utongoria ni utie baumba kuba bagitethia miro na mono antu ba Mikindori kato ina oruro na muthuro no ndo bakoya kwaga rua lambuko ni murengo yuyu chita United Opposition kana alternative government ankwenda ni obaira batevu kwa kinyo alternative government ya Kenya no ndo itokumenya bonde otiowa atethira in the power twenda kumeaga Gachagua no ndo na ari deputy president miaka ele bila ombere kureta ndene meruko imbibyo lentori aturetere fertilizer na mai yantiri na maram berere na are wa warehouse and receipt no kinya we kwa wa nafasi aeta thoki hapo jara apokerie hapo eruare no nto thirikari ra kwengwa ekuthuka ta thirikari okwithira we ku mweri yo unge wengwa ekathuka ke thirikari ya Gachagua rari ku mitheka lentore ote opposition tona bato Mikindori ibabitheria mantu amainge ko lakini bato te otona wetu ende thaiga itenega siasa ario baeto toringira kanyoko tonyo tuba na tuo bera basokie ko gatugwira wa mitheka lentore we mwana eto kuma turonde nyoki ura mutonyo kwe muritangu yawe ngaba ntoithingia oe mura ni mitheka lentore nimbi utuma owawe to muchio gwa kulukaira ukaya to ukethia to kundia roi uko turetera magaindi ya kura tonyo kwe naraga gitani wakuba kuibathire asara inene nontu anto abarutero gaina thirikari pega mata mwingi kuma guntu kungi bakaya bakiangaratania muruturengwe wa antu untu mwanya na rende baugite batietegire michemonete nontu ni kuthina mbere na kwangaratana kinya biachara ciao mbetete mutindwa ndakulukira nkuluki yantu ega na mwithoni ombe oara para bare na marasta yo na bakari muthemba antu baroko ibokuya kuyuria Mikindori ko kana tigania ko bai na meti editangi bai na ifio bai na mekwe ya kainjo kaboyete ibu nto kwenda ni okwira Gachagua na mburiege ndie uye ku ya antu bare mero ingwe bado tutena imani ababwe na tutio boendra ku tuko antu ambigibigi tutombere kona kento kuthonko manya chiringi no nto Gachagua kuturetera magaindi muchamana yo ariko batutura kariba Mikindori tutona faida ya yuo no nto yo asara muchamana yo kuretona ni antu kurukiaga na bena mithimbu eute te faida ya muchamana yo eute wethi na mbere kubo nto kwenda kuwa ni itonete micamanio rengi ya deputy president re kuta we professor Kithure Kindiki itonete micamanio yawe micamanio re na thire antu kinyaba kanigari ngampe anyanto bashangilia no tiwa kuthinyo mona thina lakini micamanio eko ya opposition ya one term micamanio to kondo mikondre mtu antu Mikindori no nto oraro ndhe kweya kwetha kwina asara nyanto kunikanga ria tona mwana weto Kindiki ona chance ya otweka 2032 no president irio tokonoke yako na magaindi wetura kwenda tunyeleka toruwa kuma ruare Gachagua mantu yawe na kuma na ukwenu yawe thako ya bwenda tobo watiandwa thairo kabo kwenda to watiandwa bwetwira to yantu ba mulima lakini ale ndoe kathira iyo mulima yo yawita twebwira Gachagua re pato tena imani awe kiripotera weru weekend kumantere cha Mikindori giciko bunge atigena East mbeta wa John Thiga.